Krenimo. Čekaj. Ajmo. Ne Bog danas. Krenimo. Drki kreni. Može. Grčki su pomorci bili trgovci. Na Jadran su uvezli brojne predmete. Bili su mnogobožačko društvo. Osnovali su prve kolonije u Dalmaciji. Gradovi Isap, to je Vis, i Faros, Hvar, su pravili vlastiti novac. Onda, jedan od najljepših kipova u doba grčke kolonizacije bio je kip Trogirski Kairos. Jonski stil, evo, to možete vidjeti ovdje. Stup je vitki, elegantnih trupa. Od orskog stupa, za razliku od njega, ima i bazu. Kapitel se sastoji od spiralno savijenih valuta koje podsjećaju na rogove ili simboličke uvojke ženine kose. Korinski, kao inačica jonskog stila, korinski stil je bio vitki, sastoji se od baze, trupa i kapitela. Kapitel je bio ukrašen floralnim motivom, košara s lišćem, akuntusa, neka je znao znači valuta. Dorski stil, stup se sastoji od nešto šireg od trupa, te kapitela i od glave. Dorski stup nema baze. Trup je stupa ukrašen uzdužnim uzljebljenjima ili kankanima, a kako se sastoji od ehinosa koji je nalik na ježove kućice i četvrokutne pokrivene ploče. Napust koji nosi stube sastoji se od 3 dijelova, a to su arhitekt, niz greda, aniz, niz kvadratnih ploča i vijenac. Na počelju i začelju hrama nalazi se trokutasti zabak koji zatvara polje zvano trupot, najčešće ukrašen reflektima po zakonu rada.